إنما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى من قسطلني ثم إلى رحم أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عن باب التوبة utawi iku bab nerangaken tobat wan nahyi lan nyegah atau melarang an qatlin nisa'i saking mateni pira-pira wong wadon fil ghazwi ing dalam peperangan. Bab ini menjelaskan tentang taubat atau pertaubatan dan larangan daripada membunuh para wanita di dalam peperangan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an saking Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala iku dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh kana ana iku fi Bani Israil ing dalem kaum Bani Israil. Sapa sing ana rajulun siji wong lanang. Qatala kang mateni sapa rajul tis'atan ing 99 lan 90 apane insanan manungsane. Wah. Jago nika. Mateen orang sangang polo sanga Kanjeng Nabi ini kisah cerita. Thumma kharaja nuli kari-kari metu sapa rajul yas'alu hale takon sapa rajul fa'atta mongko nekani sapa rajul rahiban ing rahib. Rahib neka pendeta orang Bani Israil. Yakni napa jenenge pendetane wong sing ahli ibadah teko Bani Israil. Jadi Bani Israel ya ono sing api tapi titik, ono Islami tapi setitik, sing akeh Bani Israel niki cengkali sampai seti ya Israel juga lah. Aja nak poton roh. Nabi ne pate tak cocok ya beli, tak cocok ya beli. Pokon senyamane tibi Israel nika. Sampai semangke ngeruwet teh. Jak bener orang Arab odik ning tengah-tengah Arab. Bener orang Arab nika Israel nika. Benalu ya, dadi penyakit iman kaman Israel. Fasa'ala mongko takon sapa rajul fa'ata mongko nekani sapa rajul rahiban ing rahib ing wong kang ahli ibadah Bani Israil niku cara bahasa sing populer pendeta. Fasa'ala mongko takon sapa rajul hu ing rahib ngakile nggo muhib deh rahib mun muhib ya genah. Faqala mongko ngucap sapa si rajul lahu maring rahib ngucap takon hal min taubatin ana ta utawi tobat iku kaduwe ingsun. Tegese hal min taubatin li hal min taubatin ana ta utawi tobat iku kaduwe ingsun. Hal min taubatin ana ta utawi tobat iku kaduwe kula takon nang pendeta niku. Qala mongko jawab sapa si rahib Qala la da ono tobat la ora ono.
gel rojul neka pembunuh neka jarang tokang mate orang atau betetek bengla bengi fakotala moko mateni sapa rajul hu ing rahib jengkep senapa satos nanggung rian sang polo sanga abak leder bener terus ambo batetek bengla bengi marem tuling gel-gel sekali jengkep satos wis beres kena satos saja maten tak nanggung reng satos nih nika CRTN hanya dipandang apa sebelah mata atau memahami hanya separuh jadi nika ebbepeh min wasi'ati rahmatillah ebbepeh lebar rahmat Gusti Allah bener berarti ngintengaki hukumaten orang diki lain tapi ini betapa luas sekebelesna Allah betapa Allah Ta'ala ki sayang ki ini sekalipun ndak pembunuh bayaran gila kita tetap yambe taubat teh yarep abeli nanti neng Gusti Allah ya mangkana orang se atobat orang se ngelakonin tu serang terangan suruh ngelakonin tobat terang terangan orang romale tahu je orang je baca atobat tongku ke Gusti Allah orang yang ngelakonin dosa se tersembunyi artinya sepisep ada orang tahu ya taubatnya sepisep ke Gusti Allah ya karena neka ampun matiin orang satos orang kemudian cara taubatnya ya harus terang-terangan ya sebagaimana ada buah kining kitab napanya mana neng jilid kelima halaman 45 Syar al-A'lamin Nubala itu buaki man asa asirron falyatub sirron wa man asaa ala niatan falyatub ala niatan barang siapa yang melakukan keburukan secara sembunyi-sembunyi maka dia hendaklah bertobat secara sembunyi-sembunyi waman asaa ala niatan dan barang siapa melakukan keburukan terang-terangan falyatub ala niatan maka hendaklah dia bertobat secara terang-terangan. Kenapa? Alasannya fa innan nasa yu'ayyirun wa la yaghfirun. Karena manusia yang mengetahui keburukan kita, yang mengetahui bahwa kita adalah pelaku keburukan secara terang-terangan, sesungguhnya manusia hanya dapat mencela, hanya dapat mengungkit-ungkit, hanya dapat mencela dan sulit untuk mengampuni. Wallahu yaghfir wa la yu'ayyiru, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan tidak pernah mencela kepada siapapun. Orang sing ngelakuin itu sarang terlambok nih apa mabuk, judi, sing kepon masyhur, terkenal orang nih kejak-bajat, orang se bangsat, maka tahu terang-terangan. Pekaton siaban jela ambu dari kelakuan tu sana gila. Orang malah tak mencela sebab orang ni bajat seneng mencela. Maka cek lak nyelaan orang cek lenyalian orang kelaban situng tu sesek lakonin. Man ayyara akhahul muslim bi'aibin lam yamut hatta ya'malahu. Man ayyara barang siapa yang mencela saudaranya seagama, seislam, pada Islam pada iman, bidzambin dengan sebab satu dosa yang dilakukan, lam yamut hatta ya'malah, maka dia tidak akan mati selama belum melakukan persis dengan orang yang dia cela. Bodoh maleng tangkep karak cale sampean tak bakal mati sampean kecuali ngelakonin kajian mun tak sampean alin anan sampean mun tak anan sampean kompo tak kompo terus nika sepetong toron nika. Kanjeng Nabi sadabu man ayyara akhahul muslim bidzambin lam yamut hatta ya'malah. Makan lambek ponduk beda kancang cok ponduk gundul bengkangi penteng karak ning ponduk pak sempakan to Romo Ya Hasyim ni mios dari dalam debu Romo Ya Hasyim ojo di kono no
Ojo dikarak-karak ngono, takziren ndak apa-apa, takziren cek kapok, krana ana hukum takzir di pondok. Gundulen gak apa-apa. Cuma ojo dikarak, ditabui, mari ngono kon nyacat nang arek iku, kon mari ngono ngrendahno nang arek iku, kon ndak bakal mati kecuali nglakoni kaya iku. Niki kedebun ya Hasyim. Kula kabit engah kabit nyare bede keterangan niki kedebun Kanjeng Nabi, man ayyara akhahul muslim bidzambin lam yamut hatta ya'malah. Oh berarti riye debu ne yair. Ki pas langsung cakancane kata kok debu sine kebi Romo Yai neka. Ndak bakal mati kon kecuali ngelakoni. Le ndak kon yo anakmu, le ndak anakmu putumu terus iki. Jek le nyalian orang sebab ngelakoni apa? Dosa. Nah, kang kuisi pelaku dosa bila orang neka ngelakoni secara terang-terangan soro katonaki abane jak tobat. Dina mak orang ngoca dobat matobat. Waduh, semaseh. Apa semasehnya? Ya wat megawat diru ngaran. Do semaseh mencari cewek si masih. Ya si masih, semaseh. Tinggal nika katonaki itu betul. Karena orang ini ampun berbuat kerusakan, berbuat kemaksiatan kelaban cara terang-terangan. Tapi sebaliknya, mulai orang ini ngelakonin dosa secara samar, ada orang tahu, tobat ke Gusti Allah tanpa menceritakan dosa ke orang. Cak cerita lagi dosa ke orang. Mun pacar orang ini ngelakonin dosa secara tersembunyi, ada orang tahu. Tobat ke Gusti Allah, cerita ke Gusti Allah, cak cerita ke manos. Tambah cerita lagi. Cak semalam abis lemak, cak dia, cak ruah, cak sini kampung, tak tobat berarti mau cerita ke orang. Pon cek rekorik ibarat poroh mulai topok mulai atopok pon cek karkar boleh cek rekorik boleh nih ke poroh nih ke mulai tak nanan mulai tak loka boleh. Jadi nikah sebelum lanjut ke cerita nikah. Jadi saban orang saat tobat nyongok montu sana lambek rang terangan soro tobat cara terang-terangan. Mona tobat secara samar maka tobat juga secara samar. Bane ulang na boleh aneh kecerita beningin tinggal akidah hukum mate orang akan tetapi ini menunjukkan kalau mana nak Gusti Allah ben kebeles nak Gusti Allah paham? Taib. Karena letek beng isi pembunuh neka faqatalahu mongko mateni sapa rajul hu ing rahib jengkep. Tapi karena pun niat nika si pembunuh nika wis teroniat atau betul teroniat ambu keng kita nemu cara tak nemu celah dak rema cara atau betul tak tu cara nah. Faja'ala mongko tumandang sapa si rajul yas'alu haletakon sapa rajul tak putus asa ki atanya boleh. Faqala mongko ngucap lahu maring sinten niku rajul. Faqala moko ngucap lahu maring rajul sing pertama niku rajul sing mateni wong niku sing al-qatil niku sapa sing ngucap rajulun wong lanang liya sing ditakoni al-mas'ul wong sing takon sing sa'il sing takon niku rajul sing mateni wong rajul sing nomor loro rajul sing ditakoni. Wah takon tepak sehatannya ada orang lebih luas pengetahuan lebih bijaksana jawabannya. Ngocak eka emah dek remeh cara tobat. Dosa apa sampian? Gelak nika kula dari compok le niat tobat kula make. Atanya kula dari kiai di timuran naik gua. Oh berapa tuh sana cong maten orang sangang polo sanga oh lah wis semak tak kira terima tobat kakek kebanyakan kerajon tuh sana kakek empegel gue lagi ayo empat sekali jangan saya tanya yang nomor 2 ada dari ya cek saking ngegule keng ada dari ya cek saking ngegule hari mumpung turu poncul situng satu situng lagi terjadi paten pinaten ya berapa satos kecil kene tuh sana sampian nih kan berarti apa makanya dah hukum mateen orang tapi karena nih memberikan harapan besar Allah Ta'ala nih kan memanggil orang sebanyak tuh sana tek panggil tek sebut tuh sana apa
Ya syaribul khamr, orang sing minuman khamr enten. Orang-orang seazina, orang-orang sing ngecok, orang-orang sing ngerampok, enten panggil dengan penuh kasih sayang bi Gusti Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Orang-orang yang melampaui batas, tak sebut kesalahan bi Allah Ta'ala. Yang matiin orang, yang ngecok, yang ngerampok, yang azina, yang ngelakukan dosa, tak sebut dosa bi Gusti Allah. Ya ibadi, hai tang hamba, dengan panggilan penuh kasih sayang. Ya ibadi, hai tang hamba, alladzi asrafu ala anfusihim, saya melampaui batas dekat abad, saya melampaui batas, saya ngelakukan dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah Ta'ala tak pernah yu'ayyiru wa yaghfiru. Allah Ta'ala tak pernah mencela, justru pengapura. Mohon manusia yu'ayyiruna wa la yaghfirun. Bisa na cuma celah, bisa na cuma nyacat, king gem tak gempang nyapora. Nengere, mohon pangeran tak nengere, Pak, tak nengere. Ya Rabb ma'ana, alhamdulillah. Ibri pangeran saya tepak, alhamdulillah. Orang yang nomor 2 ini lebih bijaksana. Napa tuh sana sampian? Maten orang 100 sangang pulau sanga salah ke. Berhubung letek bi bang labeng ibi kiai di temoran, empat sekali bi kulitan. Apa debuna rojulun orang yang soleh nomor 2 nih ka. Iti teko sopo siro. Koryatan kada ing koryata kada ing deso mengkini. Sampian montro atau betul harus keluar dari di sana. Mon sampian ki neneng neng di sana sampian, ki neneng neng kampung sampian tak bisa tobat. Berarti dari kalangan-kalangan sebeda niki juga mendukung, Wak. Mendukung, sangat mendukung. Orang ini bisa bagus karena kalangan ring bagus, ring bagus. Karena tisan sampean tak mendukung untuk atobat. Ini dari tempatnya kebaca pengaruh, dari tempat pengaruh. Wis sampean mun pacet atobat ongku, ikti qaryata kada, entar dak disaneka. Wah disaneka terkenal orang sesoleh, banyak santreh, banyak orang ahli ibadah, langkep sidogiri. Maten orang, gelisat kalau semak dek pajer. Saya tanya ke pajer. Mau jawab tak terima, ada satu situ. Ntar ke Sidigor, dak sidogiri sampean, Kasa koryata kada, entar ke tisa kasa sidogiri kaso bunyak santreh. Gabung embian bon, bojono salat, norok salat, bojono ngaji, norok ngaji, bojono istighotsah, gerak batin ban semitorata, norok embian bon. Gelem, cepat celat atau batongku. Soro keluar dari di sana. Dari di sana berarti tak mendukung dia. Ya kan lu, ya kita tak ngarane kula di sana ke coba. Keng karena kesana pun coba. Gabai tretes dia. Patayat muslimat medaki acara istighotsah. Ngunceng bunyahi dari dimma, dari tretes. Apa bayangan kula sampean? Apa dari tretesnya? Ayo. Pola nyai ronggengnya. Hah? Benih kula ngarane nek kasane kering coba banyak pondok ya bodo, masjid ya banyak, ulama ya posa. Tapi karena di sana tak mendukung, Pak. Kenang na bedengke aja. Mari dopak kula. King min haitsu la yahtasib. Tak kasangka. Lekadung rezeki. Yonceng Habib Muhammad kula sekuda cerita neka king pian tentang kok king salah paham. Yonceng Habib Muhammad asegap asli Gresik. Andi majelis nyamana majelis Al Hidayah. Lumayan saya datang kurang lebih 1.500-an antara 1.500. Setiap Ahad napas ini kan Ahad pon ribadin kula ngisi Mojokerto. Ki majelis beliau pacet Mojokerto, Tretes, Pandaan neka pon sekitar neka. Asli dari Gresik, Masya Allah beliau nih. Perjuangan luar biasa. Pas ada wah neng
kiri sering ngeri ya Pak. Lah tepak malam nikah macet. Pandaan niku macet. Tahun yang tepak beda napa mungkin beda hari-hari saya akhirnya rame, akhirnya telepon sareng Habib. Sudah antum balik saja Ustaz. Jangan lewat Pandaan, macet total, tidak bergerak sama sekali. Antum balik arah lewat Palang, Sukorjo, Taman Safari, terus arah Taman Safari, setelah itu nganan, serangan ngiri terus. Nanti ada satgas yang tak suruh jemput antum di sana. Marhaba, nomor antum tak kasih sama satgasnya. Marhaba, silakan Habib. Ongke ki sareng Faisal nih kah? Di supir di atas domak aja kula. Tak boleh ngambek. Bah. Anyar banget batas teko bae kok masyaallah. Moso ya kelabian pote je tepak abang kok rejan kula. Ki apa ta bari anget batas teko bae. Vila ku tretes berarti rezeki tek kasang kerjaan kula. Padung boleh Pak Bu boleh. Golek sing kaya apa, Bah? On gula, on laon. Anyar bah. Sik cilik bah kok dia jan ke. Ya selamat abana tak celoper. Le dari kenangane kan pon ning pikiranku leben panjenengane ke identik. Ngidingnya mah tretes. Ngidingnya mengopak. Ngopak. Riela temor lah. Mah merung ngedisah apa? Ya cek salah aki mun bereng suudon mah cek mah marung teng petengah. Kulan di rutinan Pulau Sari gratis. Sebulan sekalian bener bumane slambe. Makin ambu pon. Kula keburu ke antara kaleko nganan kanguling ngiri sumber dawi macet. Sedangkan nek jam-jam semua awal lurus saya wis. Ah jam nek pon malam. Takut tak notot wis lurus ae Dek Faisal Dek Supir. Lurus terus ngalor iki pasti ono tembusane nggo iki. Iki pasti ketemu jalan raya. Terus kedejehku mak banyak orang nur lemalem. Arokan mini kapi atau le kanan abuh mak jon cek banyak an wajan kula. Tak oneng kula di sana apa nih pas congok ning tulisan ning SD Karanganyar uri ya Karanganyar. Wah. Akhir kula telepon dek ke kanca. Kira-kira beda siapa ngajian apa teneng Karanganyar nih kak? Anapa Gus? Kula terus apa ngaji? Tahu siapa apaan pun. Terus saya sekarang masih senun ro ngaji tak apa-apa. Kebela mau ngaji jen laris jan kula. Mulai kenceng saya ngaji. Apa faedah ngaji? Laris kaki. Paju. Pas ini kebun. Nelpon dukale gula mon tade pengajian ya masjid utawa langker sama seman lokasi nikah lokasi prostitusi nikah kena coblesan dia gula sak pengajian makanya tak tolos pada sebagian waktu anak orang ahlan wa sahlan kimpon sepenting gula pun lah usaha dengan sedikit kemampuan ini ketero nyebarakin kebagusan yang tempat-tempat sing ini kejan kula. Masya Allah. Ya heran pon. Can saya kiai nomor 2, saya lebih bijaksana. Entar ke Sidogiri mbak. Karena tempatnya mendukung, Pak. Orang remon atau beta pun cak akan cebi orang dia cak neng di seji mon bisa. Mon enja ya berarti cak keluar dari compok nih kapon. Saya keluar saya salah marelako mulai cak pati cak kancan menterot atau betongku mun sampean mampu keluar dari di sana rentar petunjuk dari kiai ini entar dek sido kiri fa'adrokahu mongko nyusuli mongko nemoni hu ing rojul opo al mautu mati fanaan napa niku fanaan fa'adrakahu mongko nemoni hu ing ar-rajul opo al-mautu mati fanaan bisadrihi napa niku fanaan hale ngedoh sapa si rajulun bisadrihi kelawan dodone rajulun sing pertama rajulun sing mati niku nahwaha ing napa niku arai Korea. Kita ada pak ke tempat tojuna ibarat Sidogiri badan yang lautan timur lautan apa timur lautan Geneng Baru
Bedeneng pertengahan geneng baru bi lautan mate. Kita bejeng serokatah, kita baca Quran selemperah. Keng niat pun mapan nih kah. Terus atau betul. Neng tengah jalan mate orang semate orang nih kah mate rok jalan. Kita dapat di tempat tujuan. Keng niat apa niat atau bet. Fakta somat mongko tukaran poro padu. Fihi ing dalem mas'alai rojulun sing kotala sing mateni sopo sing napa niku sopo malaikatur rahmati malaikat rahmat wa malaikatul adzabi lan malaikat azab atau okar malaikat dua secan situng cek teote apa can engko can malaikat rahmat karena rela atau obat can malaikat azab cek teote are maten ring satu ria bener urusan akhir ya can malaikat azab mari le maten orang le budur ya can malaikat azab cek teote ria area antara ke pangeran ria dengan cara-cara saya tak tahu yang kita depak ke tempat akhirnya pas Allah Ta'ala aparing ketentuan selain keputusan selain mati rok jalan atau okar malaikat dua malaikat rahmat malaikat azab fa'auha mongko paring wahyu sapa Allahu Gusti Allah hadhihi ila hadhihi maring ikilah napa niku ila hadhihi maring ikilah qaryah antaqarrabi yento parek antaqarrabi dawe Gusti Allah antaqarrabi mareko sapa sira qaryah niki lho Sidogirin ki lanjangan ke timur apa lan jangan lautan dari Pajaran kan ki lanjangan ke timur ki banyakan ke Sidogirin ki dengan tebang ke Pajaran nika ki banyakan deka Sidogiri Allah Ta'ala memerintahkan dek ke bumi dek ke Korea dek Sidogiri qaribi an qaribi apa arak benya akhirnya Sidogiri ini ka apa arak dek bere pelebih semak dek kenang orang semate nih kah Kanjeng Nabi sak cerita nih kah wa auhalan paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ila hadhihi maring ikilah Korea napa nggih allati kharaja fiha niki lho teko desa ni langgep ring kelisat dari di sana Nigeria dari enten kula tak ngaren kelisat tukang maten orang enten keng kula ya semua sar kasar ring desa beda ring kelisat beda sombong aman berarti mbak takok kemarin SMP kula langkep dari kelisat Allah Ta'ala ada budak kelisat antaba'adi ngedho siro dari di sana ria di saasan lah ngedho sapa sira waqala lan dawuh sapa Gusti Allah dawuh nang malaikat loro niki mari Allah Ta'ala merintah nang gene qaryah sing dituju ambek qaryah allati kharaja fiha teko desa sing asale niki wis diperintah mbek Gusti Allah sing apik kongkon nyedhek sing elek kongkon ngedho Allah Ta'ala dawuh nang gene malaikat loro niki malaikat sinten rahmat malaikat adab qisu ngukura sapa sira malaikat ma ing barang bainahuma kang ing dalem antarane qaryah loro niku okor be malaikat lala cak tokar can Gusti Allah okor dari kenengan maten orang jiria dari kenengan maten orang jiria apa semaan ke Sidogiri apa semaan dak kelisat dari di sana debun Gusti Allah okor dua aja okor semaan dimah dari kenengan orang semate jadi ya saat obat apa semaan ke Sidogiri apa semaan dak gelisat dak tempat asal lah bungkona perintah ini Gusti Allah fawajada mongko nemu sopo malaikat ila hadhihi maring iki qaryah nemu akroba ingkang luweh parek bisibrin kelawan kace sakilan faghfara moko nerimo moko nyepuro sapa Gusti Allah lahu maring rajul Allah kor bene kace setengah kilo kace sekelan padahal asan lah lebih semak dek di sana tapi karena niat tak orang ri ongkuan bantu bi Gusti Allah Subhanahu wa taala
tocuan di sesek kenengan nasek yenter gele sora para di sana tibi soro jauh iya kor kecek sekelan Allah taala debu mon semaan de tempat tojuna semora king mon semaan de tempat asalah on bagi ke neraka iyo kor bi dua malaikat ternyata kecek sekelan Pak lebih semak ke tempat tojuna se atau betul gele tenempeng di salah menunjukkan betapa Allah Ta'ala hari saya tolong benih orang saya matain orang 100 orang saya pada Allah Ta'ala saya abillah Allah Ta'ala saya nolongin kayak semua bi Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala pas tu seberapa kulit sambian mak tele nutup dak rahmat Allah nutup dak pengapuran Gusti Allah bahkan orang saya nyangka tu sana tak sebekali sepora bi Gusti Allah nyangka coba ke pangeran lebih raja tu sana tebang tu saya lakoni tuh mau nengkok letak kira siapa orang Arabi pangeran tusan se pocak berak pocak timur ari orang paling banyak tusan dari apa karena pon lo sudon yang kecuba dekat Allah Subhanahu Wa Taala cacatnya catan de orang se cek lenyalian ka orang mungkin orang di semalam tusah amaksiat mabuk zina teler sobu tobat terima mate husnul khatimah kulit sampean tak mesti mungkin makin ngaji laku tak tahu Pak cek lenyalian ketusan orang ari nu tuaki hadits ini kan jelasaki cecatnya catatan de orang yang ngelakonin tu mungkin laku du malam bisa tobat mungkin ngelakonin dosa karena tak tahu cek ngaku lebih bagus dari sekalipun dari orang kafir sekalipun apa ki kemungkinan oleh hidayah masuk Islam Pak Sayyidina Ali munadabu dari man dhanna anna nafsahu man dhanna nafsahu khairan min Fir'aun faqad adharal kibir sapan orang senyangkah lebih bagus dari Fir'aun maka orang je sombong Pak nyangka bagus dari orang kafir tak oleh ki kemungkinan orang-orang se kafir mungkin ki oleh hidayah ning akhir umur mate ni cakap Islam beriman orang se Islam oleh ki kene se tak mesti pada dak se tahu kocak rahasia ilahi ni rahasia se dari Gusti Allah baik dari hadits ni adapun hukum mematein orang dosa raja belin boleh neka keterangan benekang kui ngeremiaki de dosa namatein orang dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu man qatala mu'minan muta'ammidan faqad kafara billah sapan orang matein orang muta'ammidan orang Islam saya matein muta'ammidan dengan sengaja faqad kafara billah maka orang benar-benar kafir hukumnya. Maksudnya sebagian ulama ada mon karena matein reng Islam karena agama nah. Matein orang seiman karena iman nah. Dinang kok lah tahu karena Islam karena agama kafir berarti ya. Tetapi mon benih karena agama nah. Benih karena iman karena dendam pribadi karena mungkin pegel benih karena agama. Ki kemungkinan ki beda toleransi nah kinangan. Bahaya matein orang ni kah. Dalam Al-Quran ancaman kanggo orang sematin orang Bismillahirrahmanirrahim wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima wa man seran orang yaktul sematin mukminan da orang seberiman muta'ammidan dengan cara sengaja fajazauhu jahannamu khalidan fiha maka balasnya tak ada boleh kecuali neraka jahanam berapa tahun khalidan fiha selama-lamanya mungkin kita tobat wa ghadiballahu alaihi Allah Ta'ala bentuh da orang sematiin nikah wa la'anahu ben elaknat ria elaknat ben karo bentuk elaknat bi Gusti Allah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima sediaaki siksaan serajuh tikel jawat megawat waduh menang nang senggol bacok nyeding patekna nyeding mau olah bes apa urat-urat kawat balung-balung besi hajat teh keneng pate orang hajat maten orang to mate ki ya tak kira
lagi jiringgian pada video hari ya bila tak merode ya hari jago lagi jiringgian atau le ya atau le ngebele lah tak aku le cak gua jago dinah masih tak ikut cak reng bengalan tempeng ahli mati noreng sediaki adab ngak nikkan neraka jahanam saya cabi saki pangeran terus mau dereng mati ya mau pacet atau betongku potel bedungah buang lat alat aja ya mon parlo pakaian saya kebe ngelakonin tu sejak kui boleh lah pecek jerin pun pecek takon sarah enggak orang takut terseting dek apoi ruah beda orang terseting apoi jera enggak orang nyeting ke apoi mosok seneng sampean kena apoi tak kira kena setrum seneng kena setrum jera motor tek kena setrum boleh ada beda orang cerita di setrum takut boleh tak yang bunuh diri berarti cuma nah orang sebanyak tu sana cek kene ate cek ni ke Kanjeng Nabi saja cerita 100 orang saya pate king atau buat ongku kita depak kenengan ketojuna de tempat to betul kita bajang sekali kita ngelakuin kebagusan sekali cuma ada orang 100 an-niyah matiyah niat ni kesama depak walaupun badan kita depak an-niyah matiyah niat to beteri sama depak de tojuna oleh karena itu to candik niat cuba kau orang niat bagus tikal walaupun sekadar niat hajiah niat umrah niat sedekah niat pun niatul mukmin khairun min amalih niat orang yang beriman lebih bagus daripada amal dan kadang orang yang beramal niatnya coba Pak niatnya coba saya haji ya belum tentu dan kadang saya tak haji oleh ganjaran haji saya haji tak terima haji apa Pak terus yolo kabah apa untuk yolo kabah tak boleh dah mabah wah langsung bejar bano Pak bejenah no bahasa bejenah ngakan bang letak ngocak bencong bemon baljam balda masra busra mbah ya pola na orang dalam hari haji ngeregeni yolok haji kangkui orang si haji setro yolok haji kangkui kulit sambian ya cak baljam bal si cereng lalu merana orang mari haji yolok haji Pak pola tak sakapin orang mampu teti ngeregeni dek haji na walaupun mulai dari Mekah kocak haji semari haji cetro jolok haji atau cetro jolok abah Kanjeng Nabi ada ngolok Kanjeng Nabi Haji Muhammad ya tak ada Nabi Ibrahim saat bangun Ka'bah ya ada kama sallaita ala Allahumma sholli ala Sayyidina Haji Muhammad wa ala ali Sayyidina Haji Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Haji Nabi Ibrahim beda bu pola kita haji Nabi Ibrahim jangan namanya ada ngolok haji Nabi Ibrahim sebodem Haji Ibrahim bener pacet panggilan ini ke badan negara saya katia kanto iki mana bineng Madura kak tuan panggil mon merah haji beda bidan biar yang biasa kak tuan alek tuan alek tuan jadi yolo kak tuan mon merah haji nih kan oh deki ngaku Kanjeng Nabi ngaku tak haji pahayoba ya Rabbi salli ala Haji Muhammad ya Rabbi baca boba coba boba gini kah la ilaha illallah taib ini ke bab tobat beda dua bab nih kah bab nomor 2 kibe nikah bab maten orang bab maten larangan maten orang bine dalam peperangan bekto saya tak mungkin kan kula antara Bondowoso nih la ilaha illallah Allah hasbi la ilaha illallah Allah hasbi la ilaha illallah Allah hasbi termoga pada selamat kapi nggih cek sampai lenyalian dek tusan orang cek sampai lenyalian dek tusana orang cek nyacatan dek orang salah kau tusah maksiat mungkin rezeki to betul terima bagus orangnya abar belum tentu karena orang randi tusah keng cara nabi tibi Pak tu sana sandi ilmu bi tu sana ring budu ne kebedegi ya tu sana pinter tu sana kiai tu sana gus ne kale bedegi ya keng tak pada bi tu sana ring budu mon tu sana ruah
maksiat kelaban cara joget, nyanyi, maksiat kelaban cara mabuk, judi. Maksiat orang yang ngerti lain. Maksiat orang yang soki sombong. Maksiat orang yang di ilmu ya terus kok careng. Macam lah kuliah hal pun ya tanawa yakni macam-macam pun orang yang berbuat dosa Gusti Allah. Mangkan saya abai pun ki kemungkinan bayangkan ki careng iblis. Odi iswarga iblis ini salah. Tapi karena sombong iblis ini ngaku lebih patut, ngaku lebih pantas hormat bang Nabi Adam. Tung karo ngucak sagone ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau lebih bagus dari Nabi Adam. Adam menciptakan dari tanah, engkau dari apa? Karo ngucak nganeka ana khairun minhu. Engkau lebih bagus dari Adam. Ada kan ucapan biasa. Ucapan ku lebih sampean bunuh are ucak aja. Dua apa karo dia? Lek dedak. Apa lek dedak? Tahun ning uji. Tahun ning setahun orang ya. Lek dedak. Karena parek kerek wa matuwah dia. Dedak aja kok tak tahu kok. Mak Jasuli saya tahu boleh. Almarhum. Lek dedak. Karo ngocak dia to, Pak. Sesoki, cek kapran nereng soki ngocak nikah. Duh. Dunya seberempa. Engkaro sangkolan seberi. Mengkaro engko acopa dadi pese. Sandi santre berempa jong karo santre mosengan aya ana tang alumni banyak waduh karo pidato kada jia tang anak tau yo jauh memberi mak jauh benean adek dedek mak sia tibi Pak mak sia bang sebang pun bede masuk angin kapi orangnya lah orang se tandi ngak nikah mun beda orang ngelakuin dosa tuaki mantera tobat lebih bagus. Terakhir zaman Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ni tak pernah rasanya mau coba ke orang, tak pernah rasanya nyacat, tak pernah rasanya nyaleh, tak pernah rasanya keluar kecubaan dari sana karena baik dalam bagus. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim situng bakto masuk ke situng daerah. Neng daerah mereka ternyata pemuda dan pemabuk. Lah tak ngeregani ke ulama, tak ngeregani de orang sesoleh, entar masuk ke tempat peneka, pancet dalam kebudayaan mabuk. Gua orang secinta dekat Syekh Abu Bakar bin Salim, orang se menghormati dekat beliau, tak telaten. Ngamuk aja tak mampu karena di sejumlahnya banyak. Mau nenjak kok mati, tempat orang karena kok orang masuk, udah kena orang. Akhirnya ada budak ke Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ya Syekh angkat tanang dukalah jenengan dua ki orang yang mabuk karo aro karang ajar lah tahu beda orang yang soleh ada wah bener sambut kelaban bagus bener sambut kelaban sambutan hangat justru sambut kelaban penghinaan neka bejen mon beda ulama ngirem cek ton katonaki cek nantang ada budak Syekh Abu Bakar bin Salim angkat tanang ben engkau sak dua. Apa dawuh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim? Ya Allah, kama farrahtahum fid dunya fafarrih fil akhirah. Sebagaimana engkau membahagiakan mereka, bahagiakan mereka kelak di surga. Lah, itu aki bagus. Fakama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Sebagaimana ajunan mabunga orang peneka, bunga kelaban lalaya, bunga kelaban maksiat, pabunga ku surga Gusti. Lah, saya mabuk oneng, saya maksiat, saya ajudi ni kok oneng. Coba wa bade Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim orang sesoleh tu naman tiba. Wa bade ulama, wa bade orang soleh atua. Ayo amin kana. Amin. Au Pak. Saya asal pemabuk jadi orang sebener, saya asal penjudi, jadi orang sesemak dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Makan cek nyacatan orang, cek nyalian orang. Mun berdeng atau cek cempol lagi, aduh apa dia? Lelamba ila dak iya jadi atau apa? Kalau ngantas be, kalau surban, kalau aku nanti tentos, tina nengeneng. Orangnya berbuat maksiat sejuta kali atau bersejuta kali, benih hak kulit sampian menfonis orang yang terima tobat. Sabora tak sabora tu sana.
murni nikahan Allah Subhanahu wa taala. Tuaki manter istiqomah, manter terus, manter tak koma tak boleh ban penyakit. Pas nikah, cempol aki. Lah tak boleh dirontoran najah. Dari kupat lah dia kok, dari buah aja lah dia. Waduh, ada bagus sekali. Nanti mun pada orang ngak nikah tuaki, manter terus, ya manter atau pedes nikah lebih manfaat, ya. Nah, dari cerita nikah banyak faedah, cak nyalian orang. Kemudian Allah Taala labeng swarga benyan berbelu, berde labeng khusus ring atau saya tak pernah tertutup. Labeng swarga tertutup benyan berbelu, banyak beri terang kaki, banyak labeng swarga berbelu di antara labeng situng nyaman labeng Ar-Rayyan. Mangken ditutup kepi. Karo labeng situng tak pernah tertutup, labeng tobat, Pak. Masjid, langker, musola, pasar, tegal, sabai, di mabai, mulanya atau betul pangeran terbuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bungan Allah taala, sapan orang datang ke sengkok ke laban ajalan, engkau menyambut orang jadi laban buruh. Sapan orang datang ke sengkok semeter, engkau datang ke orang jadi nyambut sakelan. Man atani shibron, sapan orang datang ke sengkok sakelan, ataituhu dhira'an, maka kok datang ke orang jasa jengkal semeter kok. Artinya Allah Ta'ala lebih menyambut, lebih senang. Bahkan Allah Ta'ala lebih senang nerima taubat orang saat usah, melebihi bungan senang orang sekailangan bareng seberharga, kemudian bareng gele abeli temu. Bungan orang sekailangan bareng seberharga, pas abeli boleh bareng gele. Kailangan anak, culik, dok remah bunga, dok remah sosana, dok remah orang dia terpukul. Enggak anak culik orang, pas bade mau beli anak gelo, dok remah bunga. Bunga Allah Taala nerima taubat orang satu taubat lebih bunga yang lebih daripada mereka. Allah Taala lebih bunga, lebih senang nerima taubat orang si maksiat gelo melebihi bunga orang sekailangan bareng dari keluarga bareng lain. Saya kelebur, saya kecintai, pas abeli boleh bareng. Allah Ta'ala lebih bunga nerima taubat orang mereka. Wah, saking lepudu manusia saja, Pak. La Ta'ala taubat, can kula mula maksud kone calaban kedebun ulama, can ulama haram ialah haram. La cengkal, la kone tu sa taubat ke pangeran mare. Mula orkes ya haram ya haram, mula konser ya haram ya haram. Mula kiai apa jemput telek jadi pun cala badan ke ulama. Aku ni jiri dosa tobat ke pangeran mare ponan mare. Waduh, haji orang sabrina syafaat pertolongan dengan hari kiamat saya bila. Engki, enten gula tak nyaca tak orang, tak baca ada penyanyi jenje, keng tak bejeng aja. Tak apa, jangan pahlaban ke ulama, patuhi fatwa ulama, torok bunte, perkara orang repancet ngelakuin dosa, tak hanya menantang deka, dedebu deka nasihat deka keputusan para alim ulama. Senika urusan tobat sejuta kali Allah Taala nerima tobat. Maka Allah Taala disifat apa? Tawwab. Napa? Tawwab nika zat kang akeh nerima tobat. Makan mon bulan pasah, mon tarawih macam nikah. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي bareng baca ya Tawwab tub alaina setiap oleh pak rokaat tarawih ambu macam nikah bene yo bicur ngoncur bicet pecet ya Tawwab tub alaina aman tentrem ngari tepego tarawih tepego kabit mancung lu walad dolin jo bojah nek mate kan biar tobat ke pangeran mumpung neng bulan puasa senika. Sebagai penutup Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi wal lailati akthar min 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Demi Allah sengkok minta sapora beuna tobat dekat ajunan Allah sehari semalam tak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat 100 kali kanjeng Nabi tobat. Itu apa kanjeng Nabi, Pak?
Dosa apa Kanjeng Nabi gak tobat ke pangeran? Orang nggak tobat tak urusan di dosa. Mun sandi dosa wajib tobat. Setandi dosa jero tobat ke pangeran. Ro minta sapora. Beda orang tadi salah minta sapora. Banyak. Beda koli, andi jeregen. Beda kantor, beda atasan, beda bawahan. Si bawahan ni kah megia telepon. Dek jeregen polan beda telepon. Telepon ni tak kuaki bi jeregen ni tak kuaki dek koli na. Pah beda telepon. Apa wajan? Maaf Pak, ada telepon. Ngebela beda telepon ya minta maaf. Masuk salah aja. Juragan beda dalam kantor. Beda security bagian dari matamoy. Nok-tok lah bang, tok. Masuk. Ada apa? Maaf Pak, ada tamu. Ngebela beda tamu ini ngocak maaf, minta sapora. Moncan cak bahasa Maturan tak langkong pangabora kak dinto dididik nyona sabora tak langkong anu tak salah dia nuduh lagi seorang jadi semakin atobat semakin tek derajat ya Kanjeng Nabi tadi itu satu sekali nah ini kebab tobat ya tobat makanya hadir majelis ini kah ngaji niat tobat hadir majelis manakipan majelis pengajian hadir majelis maulidan niat tobat karena ning majelis maulid ning majelis zikir ini khususnya ning maulid Habib Ali Ajamin Dzal waqt taubatak ya al-asi idza batatub Dzal waqt aubatak ya syarid idza bataub Dzal waqt dzal jama' la syakka tughfar jami'idz dzunub mun beda perkumpulan maulid simtud duror maulid diba baca maulid Kanjeng Nabi saat setiba tobat can Habib Al-Habsyi Dzal waqt taubatak ya al-asi idza batatub ban mun taubat setia saata ya syarid dal waqt au batak idza bataub ban muntur abali setia ban kutu abali ke pangeran mumpung bener majelis maulid dal jama' la syakka tufar jami'idz dzunub perkumpulan dia tak raguaki kabeh itu saya sepora dening Allah Subhanahu wa taala nanti mun bener majelis zikir majelis ngaji manakib zikir ke Gusti Allah khusus majelis maulid niatna taubat ke Allah Subhanahu wa taala matur muga dosa-dosa kau lebih manjenengan sedaya sapora dening Gusti Allah tobat-tobat nek terima dening Gusti Allah dosa nereng sepo dua laki bini sedaya sampun keluarga sampun ninggal umur matur muga sapora dosana nek terima sedaya amal saena amin Allahumma amin an-nafi wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdalah أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك ريه الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق والوفاء اللهم صل وسلم عليه
أهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب غرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبك. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله بالأنفاد إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين ما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب بر وبرها خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالع عقسم والباقي المقدم جميع ساداتنا علي بعلي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قد بربنا سنة الشيخ عبد القادر جيلاني سنة الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام زين الدين المالباري قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد البارس ثم القد بالبير الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى ركود بن شط البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قد بالملي الحبيب علي الهبشي وأوصولهم فريم المقدم ثاني عبد الرحمن السقا أولاد مرمضر وإخوانه الحبيب عبد القادر مجدة الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي والحبيب علي كويتان والحبيب محمد بن در الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيبة القطي والحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب حسن بهر والحبيب جعفر بن شيخان السقاف صاحب الحول الحبيب هادي بن صادق بن شوكر بن سالم ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن سسقا والحبيب سقا بن سابا والحبيب علوي بن سقا كبون أقوم والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح محمد تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار والحبيب أحمد بن والحبيب محمد والحبيب أحمد الهدار بن صالح الهدار سلام بنونgan وأصول ما فرتم على روحي رمك جاسم نور سلم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روح كي عبد الله محسن وزوجته كي هجي عبد الله حالم جاسم كي هجي معروف عارفي صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاته وأسرار وأنوار وعلوم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن نبلغ الشام بالرحمة والمغفر اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية نغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويوسع منا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أعنا في على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ويحفظنا من جميع الذنوب والآثام وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وعلى ما سلفنا الصالح مثل الجلسة هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبه طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة.